popularno povedeno Páska, alebo Veľká noc, alebo Voskresenie Hristovo slavíme každého roku. Slavia všetci Christianie, práve preto, že odkedy Isus Kristus voskresnul, to kľúčna i osnovná premenka pre všetky časy i za všetky časy okrem za Christianoch. Ona še nadoviazuje i okreme predlužuje zmysl židovskej pásky, keď še tiež tak oni richtali za pásku, na zdohadovanie východ zo zrobstva. U Novým Zavitu to prechod i východ zo hrícha, to pokajanie, to obracenie, to víra do voskresetého Isusa Krista, že on jak taký žije i nadalej. Páska, jak ju po najväčšiu novší čas pamätáme, známe, lebo še zdohadujeme to všelijak, že je coškali okremne inšaky, jak od všetkých druhých sveta, i ono za sobou noši práve rižni toti povedlo by še zmisty, kotri še vec prinoši na samú Veľkú noc Pásku na pošvecenie a nerozdvojený od toho, co nás naprosto jak duchovná nitka toho poviazuje, to, že še prest post veľkonocný duchovno prihotovuje za tú podiju voskresenia. Na Veľký piatok peršeše farbia vajca. Postupak taký, že perše položíme uvariť z vajca. Nješka vajca farbíme s farbami, modernima farbami, ktorý máme tu u tých kesicoch. Ali da kedy našo stari ženi farbeli vajca zos cibulju, znači položeše vajca do vodi, gdje máme cibuljku, i jednoše i uvarja i ofarbja. Vajca treba, že bi bili cepli, kad ih budeme farbic. Co domaci ceci hotovi, to ti naša vajička? Ajde da vidíme. Ja думам, že by to už i boli u cibuljove lutki, pa jaki su krasni. Evo, vidiš, jaki su fini. Evo, to ti povybrane, to ti už i hotovi. I to ti naše uvareli, to ti povybrane. A do druhih suzinok položime vec u vodi i lošku esencu i kad počne voda vrec, vecka vajca to i vinjem, po ruci kladzeme do tej farbi. Zečatevi verce sebe farbu, jako budete farbic. Teraz da bi nam boli ještě kraši, tako ih pomascime s oljejom. Evo da se još pači.
jak vyplnenie Veľkej noci, jak radosť, to práve toto, že še zrekaš, že by še nielen nejedlo toto lebo hevto, ale še naprotiv tiež tak patrelo veľa veci i povahy davalo tomu duchovnomu boku, formovanju karaktera, duchovnoho stanja samej osobi, že by še i na to spôsob i prejk toho veľa veci zbližila ku Bohu i porozumelo še slušnosť, poruku, moc slova Božoho, a to je obracenja. I dúfam, že keď to nevychabíme, jak troška nerozdvojíme od Veľkej noci, od Pásky, veď človek, že i za Pásku vec prichodzi, že še inšaký chlieb, da ho tak da voláme peče, voláme ju Páska, kotra inšaký, jak od všetkých potrašní chljebi, koji še hasnovalo tištak, sirec, maslo, vajca, kolbasa, šunka. Znači, všetko co pokus dohaduje, že je troška, co je porjadne prez rok i je troška, co je inšake. Počím veľké šveto, Voskresenie Hristovo, Veľká noc, ženy majú veľa roboty. Majú domašní roboty, ale majú i okolo pasky, okolo tých pririchtovania k šveceniu. Takže sebe chcem pomôcť. Môžem sírec uvariť z piatok, hoď to veľký post, daše koštovať ho nemôže, i nie ješe, ale uvariť, daše pomôže sebe ku roboty. A na jutre vecka už príde paska, i vec príde, na sobotu príde paska, i šunka, i toto, a znači sirec može skorej sebe pomoći uvariť, da menej roboty ostala za sobotu. I teraz še sirec tak pravi, že še usype do šerpenky litru mlijeka, roztrepe še 10 vajca, dok še mlijeko vari, ono še zohriva i vari še. Dok ne zovre, doťa še roztrepe 10 vajca i do 2 vajca še položi ložku soli i ložku cukru. I toto še fino roztrepe, nie baš še roztrepuje, že da ono bude tak i bile i žolte. I već kad mlijeko vre, već se stahne dolu, zoz ringli, že bi nje prihorelo, i sipe še pomali to ti vajca do mlijeka i pomali še miša. Pomali še miša. I već kad už še tak odzeli servatka i vajco, već je to už hotove, već je da pravo še položi nazad na ringlu. Već kad to še už keď še odzeljuje, kad še odzelji, već je znjeje i već je do gazi usipe. Keď še ocadi dobre še stišnje, zakruci še dobre, že bi še toto zbilo vajco, a servatka še vyčuri dolu. I to sirec hotovi. Tiež takše zdoduje na Avelovu žertvu, ktorú prinošel za razliku od svojho brata Kaina, ktorý šicok odrud i šmece žrtvoval Bohu i prinieslo jak žertvu. Avel vybral najkrašie jahňatku za svojho stáda i to prinoši jak žertvu Bohu. Vše je z rozlika, kto co prinieše i jaké prinieše i z čoho pozberané. Kto še trudí rýchta, vynajsť, prenajsť, dopriniesť, uniesť umetnosť do toho všetkoho i ukrášiť, baš práve, že by še ukázalo nekšik spôsob i svoj nukašný prechod, lebo preobrazbu i u duchovnom značenju, već všelijek, že každý, kto še u tým trud i namaha, že by od pisanky do pásky, do všetkých druhých jedincov šerihta ukrášiť, već to i same ukazuje blahorodnosť svojej duši, svojho duchovného rozpoloženia, že by i Boža blahodat
bula i nad tim jedzenjami i že by naiste še s Božím blahoslovom toto ich hasnovalo. Keď to možlivo si dopušťujú, a že človek patrí, keď to možlivé, že by še okreme dzeci obliekli do čošik novoho, bo Veľká noc. I so zvonkašnjim še probuje nekši sposob ukazati i predstaviť i priniesť lebo sebe jak žrtvu, lebo toto všetko to še nekši sposob žrtvovalo i prinoši še v najkrajšej formi, eto pred blahoslovenie, pred pošvecanie okreme na Veľkú noc. Paska še pravi na Veľkú sobotu, ali še nje je do švecenja. Za pasku nam potrebne pola mlijeko, pola vodi, solji, cukru. Miše še obično jagi hljeb, prave že mam mlijeko jagod dodato, do hljeba še nije klade mlijeko. Keď će položi go do kalupu cesto, už paska hotova, vytisnuta, premišena je, posle pol hodinu kišnji, već posle pol hodini z olejom še tako spremiši i već kad posle toto pol hodini već će položi do kalupa, toto cesto i na njo, na vrh cesta še položi cifri. To še klade taki tri, cesta še napravi, taki tri jak špargočki i do stredku ružičku. I već bitne zo zvajcom poverku pomastit. I položit na dolerni može, ljevo do ruskog pesa, ljevo do lerni na 180 stepeni. I peče še 45 minuti. Isus by pripovedal za bludného syna, ktorý vžal všetko svoje pošol i keď spadnul na nižšie konáriju svojho života, urozumelše i odlučilše vrátiť k Otcovi, k Bohu. Otec ho dočekal i to páčme s týma slovami. Nepýtalše, nevypytoval, neprekorjoval, ale dal rozkaz sluhom, tako i prinieste najkrašu šmátu i obliecce ho. Dajte mu na ruku perseň i sandály na nohy, privedce vykarmene celje i zaresce ho, ta jezme i vešeľmeše.
bo môj syn bol mŕtvy i ožil, bol stracený i našoše. I počališe vešeric. Tota dumka, eto jak vidíme spomnutá i u molitvoch na švecenju Paschy, i všelijak, že hutori o potrebi, o občekovanju, že by človek každý, lebo hristijan toho presvedčenja i Veľkú noc doživjeval jak neiste verh na mahanjoch, že by obracenie i vracanie k Bohu bolo stvárne i na dielu prisutné u jeho živoce. Veď samým tým i všetky druhy stvari popratni dobiju svoj smysel, svoje obrazloženje i svoje vyplnjenje u samom človekovi, u jeho dome, u familiji, na koncu u parohiji i vjedno so všetkýma u cerkvi Hramu Božím. Eto, to bi otprilike bilo šitsko, co potrebne za jednu košarku. I maslo, máme tu také ukrašene, je to ženi ukrašuju da bi tako korpa kraši tim što bi patralo na vrh šokladze. A ešte nam za poludzenok, bar potrebne to hrin, to neizbežni detalj, ktorý dáva pri smaku šitskim tim prilohom, co tu máme prikazani. Počím nam teraz všetko hotové, teraz skladajme perše pásku. Keď još zmesti do košarky, to bi košarku veljku, keď by sme chceli veljo všetko, ale pokus to še všetko poklade, može še i šunka, bardzo je smačna zos, hrinom i zos pasku i zos sircom. Gu tomu sirec, bar ide jedno jedenje s drugim smačne. Kolbasa, hrin da ne zabudeme. I teraz položíme pisanky. Normalno, že ich všetky nemôžeme, bo pridozda dajaký oblivače, ta im bude trebať da jednu pisanku dať. Osteľo, tak. Teraz položíme maslo, baranče. Evo, tak. Taka košarka še noši na 10 hodin v nedelju do cerkvi. Do porti zapravo. I posle veljkej službi panocove i križi i njevo všetko vychodí vonka i to še sjatočne šveci so špivanjom.